Dobrodošli v mojem novem videu, z vami sem Domen Kulmen in danes sem se odločil, da bom naredil spet nov video, in sicer bom naredil reakcijo na novo pesem od Jello Brothers, in sicer na Mala radi TikTok. Onadva sta že posnela eno pesem prej enkrat, in sicer Jello Song tudi. Včeraj sem slučajno videl, da sta naredila novo pesem, in to je sicer ta pesem, in danes bom naredil mnenje pa reakcijo, pa bom povedal, kako se mi zdi, pa tako. Pa gremo kar začeti pa pogledati. Jello Brothers, ladies and gentlemen. TikTok Balkan. Yeah. Na začetku se mi teti efekt, oziroma ne efekt, pač teti efekti, ko se vmes pojavljajo, se mi zdijo fajni, pa to prav posneto dol iz vrha, pač to posneto iz drona, dol je ful fajn tole, ker pač teti razgled iz drona mi je tak jači izgleda. Te montaže bi jaz tudi kdaj delal tako v prihodnosti, ker to pač mene to kar veseli, pa če si že dron kupiš, lahko posnameš tako dobro montažo, da se pol gleda ne vem koliko časa. Pa gremo dalje pogledat. Nema vremena za mene, uvijek kad je zovem, kaže da ne može jer prati svoje snove, mora da je nešto mada joj se sviđam, u zadnje vreme sve ređe viđam. Šta je to, sam sebe pitam, kad kucam na vrata čujem neki ritam, gleda u telefon. Pa vidim, da je balkanska pesem tokrat, zadnjič je bila slovenska, zdaj je balkanska, naslednja bo hrvaška očitno, ali bo dalmatinska, ali bo mehiška, ne vem. Drugače pa to je kar zanimivo, da prvo slovensko posnameta, pol balkansko, pol čez čas bosta hrvaško. Pač da se vedno bo menjavala pesem v jezikih, da vsakič bosta posnela eno pesem v drugem jeziku recimo. To je kar jače, gremo dalje pogledat. Kao da nekoga tamo provocira, uzira, pleše, mrda i meša, u majici dan koji bez donjeg veša. Kao da je vruće, još malo pa će gola, vidi joj se guza, skoro do pola. Jao, ja ću da poludim, mala radi TikTok, TikTok, snima se na non-stop, non-stop, kuda je 100%. Šta će da joj kaže mama? Pa vidim, da imate fajn te prostore, kjer snemate, da ni samo na enem prostoru snemano, ker je pol tako dolg čas ponavadi. Vidim, da je na Ptuju snemano, Ptuj je res lep kraj. Meni se zdi, da sem že bil kdaj tam, a nisem bil, se glih ne spomnim, drugače pa vem, da je lep kraj. Pa vidim, da si najel tudi plesno skupino, to je tudi kar lepo, pa par tiktokerov poleg, vidim, da sta najela, to je tudi kar fajn. Mogoče, če bosta kdaj rabila, bi bil jaz kot statist not v kakem spotu, če bo kdaj prilika, seveda. Gremo dalje pogledat. TikTok, snimam sebe non-stop, non-stop, ljuda sam 100%, baš to, ponosna će biti mama. Dečko moj, mislim da malo pretjeruješ, nije Rija tako strašno, Dalmati, zar mi ne vidim da. vjeruješ? Ne vidi se ništa, samo si ljubomoran, sutra ću s tobom, takva na tobogan. Tako, če gledaš Rija Damjan, ti skoraj v vsakem delu komada tako večkrat jo not pokaže. Gremo dalje pogledat. To je Saradin, takvi su trendovi, donose manekeni, glumci i bendovi. Da sakrati me neko mora da glumim i neke nove fore da naumim. Za lajkove ja se znojim, kad objavim nešto znaju da postojim. Zanimaju te samo followeri novi, zar ne vidiš da radim, kasnije nazovi. Jao, ja ću da poludim, mala radi TikTok, TikTok, snima sebe non-stop, non-stop, kuda je 100%. Šta će da joj kaže mama? Ja volim TikTok, TikTok, snimam sebe non-stop, non-stop, ljuda sam 100%, baš to. Tako, če gledaš Rija Damjanti pa Stefanijo pa Jello, ta vidva, vidim, da vas štiri največ kaže not v spotu, bolj kot kateregakoli drugega recimo od sodelujočih tiktokerov. Gremo dalje pogledat. Glej ga Sandija. Sandi kar v sredini komada v letu not. Najjače.
oziroma proti koncu komada. Gremo dalje pogledat. A boš zadev? Ajdej. Meni se zdi, da je bila osmica tista žoga. Drugače pa kar dober si je tole zadev. Jaz vem, da sem bil tudi enkrat v na enem kegljišču, a ne, in sem dostikrat takole zadev te keglje in enkrat tudi trofejo celo vse, da sem podaril in ja, je bilo kar fajn, takrat sem užival in vse. Gremo kar dalje pogledat. Zdaj to, katere luči. Jaz ne vem, a si ti, Stefanja, to snemal kje v kaki igralnici, a kje, ko je pač take luči so pa to. Ker ful joče izgleda. Drugače pa edino, kar mogoče bi bilo fajn v komadu, čeprav tudi ni glih potrebno, teti efekti niso glih noter dodani, sem opazil, to bi bilo edino mogoče najbolj fajn, da bi bilo kdaj v kakem komadu tvojem. Drugače pa je kar fajn pesem in ja, gremo kar dalje pogledat. Ta pesem vidim, da je samo v TikToku pravi, pa o eni punci, ko ima rada TikTok. Pač je zgodba te pesmi očitno. Gremo kar dalje pogledat. Evo, zdaj pa konec komada. No, meni je bil fajn komad, moram zaploskat. Svaka čast vam za toliko truda, časa in tega, da ste si vzeli za ta komad. Pa gremo pogledat še, koliko je bilo komentarjev, lajkov, pa ogledov, pa bom pogledal, kaki komentarji so bili kaj na ta komad. Vidim, da je bilo 469 lajkov, še jaz sem lajkal, 79 komentarjev, 7800 ogledov, to je kar lepo. Pa v enem dnevu, oziroma iz včeraj na dan sta dobila 7000 ogledov, lepo to. Drugače pa komentarji pa taki, no. Res zakon komad sem jaz napisal, perfektno, ide gas, najboljša pesem, top komad in tako dalje. Gremo tu pogledat najprej najnovejši, Slovenščina lives the chat, Jan napisal. Pesem Grmi, kakor vidim, so kar komentarji kar lepi pa pozitivni in tako dalje. Drugače pa vem, da takrat, ko sem gledal premiero, je bilo ful teh negativnih ljudi vmes, pa pozitivnih pa to, saj to je tako pri vsakem spotu in komadu in tako dalje. No ja, upam, da ste mi uživali v tem videu, seveda ga lajkajte, subscribite se name in pa napišite kak lep komentar pod video, pa nasvidenje.